Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Danas ću da vam pokažem kako da na najlakši i najbrži način prebacite bilo koji fajl na vaš TV box. Da li je to Android TV box, da li je Google TV, Inbox S, nije bitno, bitno je samo da ima Android TV. Biće vam potrebna aplikacija koja se zove Send Files to TV i koja izgleda znači ovako je logo, znači gore Send or Receive. Sada, potrebno je prvo znači instalirati je i na telefonu ili dakle god već šaljete i na TV boxu koji prima. Tako da ćemo mi izabrati na TV boxu Receive gdje će pisati da on čeka znači čeka vezu, a na telefonu ćemo kliknuti Send. I onda odavde izaberemo fajl koji želimo da pošaljemo na TV box i nakon čega će se on vrlo brzo prebaciti na TV box. Sad izaberemo Mi Box 4 i kao što vidite ovamo se već piše da je success i već je znači prebačeno. Dok sam ja sklonio bukvalno kameru sa telefona na TV, ono već se prebacilo. Tako da to je to. Nakon što ste prebacili, jednostavno izaberite, instalirajte neki Explorer preko koga ćete da nađete taj fajl. Najbolji Explorer koji ja već duže vreme koristim je ovaj Explore. Njega instalirajte i kao što vidite, evo za probu sam prebacio ovo i evo ga 1,5 MB, znači za čas se prebacilo. Na ovaj način možete prebacivati recimo igrice, slike, muziku, šta god vam pada na pamet. To je to što se tiče ovog klipa, hvala puno na gledanju i doviđenja.